Urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwasubitse urubanza rw'abantu 18 baregwa kwica no gukoresha iyicarubozo zimwe mu mfungwa zari zifungiye muri gereza ya Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abagejejwe imbere y'urukiko barimo Innocent Kayumba wayoboraga iyo gereza ubwo ibyaha byakorwaga. Barimo kandi n'abandi bakozi ba gereza bo ku rwego rwo hasi ndetse na bamwe mu mfungwa zishinjwa ko zagiye zikoreshwa mu bikorwa by'urugomo byakorerwaga imfungwa na bagenzi babo. Umucamanza yategetse ko urubanza rwimurirwa ku yindi tariki kuko bamwe mu baregwa batagaragaye mu rukiko kandi hari aho bahurira n'abandi benshi mu birego bimwe. Ariko bamwe mu baregwa basabaga ko urubanza ruhita ruburanishwa kuko babona ari akarengane kutaburanishwa ku mpamvu z'uko hari abatitabye urukiko. Icyumba cy'urukiko rwa Rubavu cyari cyakubise cyuzuye. Uretse abaregwa benshi n'abanyamategeko babunganira, hari n'abantu benshi bigaragara ko ari abo mu miryango y'abaregwa ndetse n'iy'abahohotewe. Mbere y'uko ubushinjacyaha busobanura ibirego kuri buri muntu, Innocent Kayumba w'imyaka 60 ugaragara nk'umukuru mu baregwa yasabye ko urubanza rwe rwatandukanwa n'iz'abandi agatangira kuburanishwa. Hari nyuma y'aho bigaragariye ko hari bamwe mu mfungwa batagaragaye mu rukiko ndetse n'abagaragaza impamvu zituma basaba ko urubanza rwakwimurwa. Kayumba yavuze ko afungiye muri gereza ya Butare kure cyane y'aho agomba kuburanishirizwa. Yavuze ko byasabye kurara bagenda kugira ngo bagere ku gihe mu mujyi wa Rubavu. Kimwe n'abamwunganira mu mategeko bavuze ko batakwishingira kuba hari imfungwa zititabye, ko batitaye ku mpamvu zabiteye. Abasabaga isubikwa ry'urubanza bo barimo abavuga ko bamenyeshejwe ko bafite urubanza uyu munsi mu gitondo, bahita burizwa imodoka babajyanye ku rukiko. Hari n'abandi kandi bavuga ko kugeza ubu ngubu batarahabwa inyandiko y'ibirego ngo bamenye uko biregura. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwo rwavuze ko bidashoboka gutandukanya abaregwa ngo buri wese aburane ukwe. Bwavuze ko benshi bahuriye ku cyaha kimwe bityo ko byatera ikibazo mu gihe imanza zatandukanwa. Abunganira abahohotewe nabo basanga bidashoboka gutandukanya imanza z'aba bantu kuko byazatera ikibazo mu gihe cyo gutanga indishyi. Nyuma yo kumva impande ziburana, umucamanza yemeje ko urubanza rwimurwa. Nawe ubwe yasanze bitoroshye gutandukanya izi manza. Yavuze ko hari imfungwa zitagaragaye mu rukiko kuko zitamenyeshejwe. Nyuma yo kumva impande ziburana, umucamanza nawe yemeje ko urubanza rwimurwa. Nawe yasanze ko bitoroshye gutandukanya izi manza. Yavuze ko hari imfungwa zitagaragaye mu rukiko kuko zitamenyeshejwe. Umucamanza yanavuze ko hari abandi batorotse ubutabera bagishakishwa ndetse n'abagomba kubona inyandiko z'ibirego mbere y'uko bisobanura. Yemeje ko ababuranyi bagomba kugaruka ku itariki 18 z'ukwa mbere mu mwaka utaha wa 2024. Uru ni urubanza bigaragara ko rushobora gufata igihe kirekire kubera umubare munini w'abaregwa. Ku isonga aba barangajwe imbere na Innocent Kayumba. Baregwa impfu z'abantu 7 ndetse n'abandi bakorewe iyicarubozo. Ni ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko byakozwe hagati y'umwaka wa 2019 na 2020 ubwo gereza ya Rubavu yayoborwaga na Innocent Kayumba na Ephraim Gahungu waje kumusimbura.